Boleh katanya siapa yang mencetan saya? Nomor pasar aduh. Rongsok ya. Cek putihnya. Ini lagi. Mau aku teh mau didinya na. Kain mana? Goblok. Itu lagi. Oh ini aku teh dia tinggal. Yuk. Udah pusat tujuh doh. Astagfirullahaladzim di mana ya nak? Nah, diramin di kawas hoy nama. Tidak mengenang Ustaz. Alhamdulillah. Si kuya ari kana daging babi tebuki ari kana bakso hasil judul riweuh Ustad Doblo. Rahmat. Di pamisan ke Ustaz. Selina. Kan nyanda. Selina. Asli. Eh. Nyanda kata mah. Ada tuh di payungnya. Ayo. Mana. Yuk, kita dah. Ayo. Orang tuh nanya. Dari setiap mau Pak. Untung aja. Nah, cepat cerita bakso itu. Angker Pak Ustaz dari Kerabia tuh. Posternya canak. Ya satu kurang cepat tuh. Cucu gua apa posternya? Alhamdulillah bakso. Alhamdulillah bakso. Alhamdulillah bakso. Alhamdulillah bakso. Alhamdulillah. Ayo goblok buat ente Ustaz. Poin kejurian tadi. Wah, kasih mereka Ustaz aja heureun. Abah ya Ustaz. Tadi gini. Mata kejurian. Alhamdulillah bakso. Alhamdulillah bakso. Alhamdulillah. Alhamdulillah bakso teh beak gening. Alhamdulillah bakso. Alhamdulillah bakso. Betul. Waalaikumsalam. Naon siap dong. Mana wi Pak Ustad? Sanes Pak Ustad. Bener saja gatraya ku sorana Ini biramin bareng nyanak bakso teh tipan menang kali. Bakso naon Pak Ustad? Ti lohor oge CF bakso mah. Si Sarul yang gawekan aing. Puntennya, biramin aduh. Punten ah. Mangga ah. Siap. Astagfirullahaladzim kesal-kesal. Wah, kasih goblok mana? Bahaya Ustaz. Kelakuan sih ya. Baik. Satu. Ngadadak TV, segala ngadadak.